Na izgleda samo volja. Pored volje, federalni premijer dao je svoj recept za rješavanje pitanja radnika propalih preduzeća, sabur. Mi to radimo. Drugo pitanje je koliko treba vremena. Jer i oni sami tvrde da 15 godina ne primaju platu. Mogu sačekati još mjesec, dva. Saburli su bili koalicioni partneri u federaciji. Predsjednik SDA je predsjednika HDZ-a zvao na ručak. Ovaj se Sofri nije odazvao, a domaćin poručio da je Čović propustio dobar burek i da je na njega red da organizuje sljedeći sastanak. Ako je tako rekao gospodin Izetbegović, onda ćemo tako i raditi. Šalim se. Šalu na stranu. A na stranu i to što je RS trese crna kuga i što joj je zbog toga upitna održivost. Pričajmo malo o Dodikovoj pobjedi na izborima, stav je kolegice s RTRS-a. Mi smo u katastrofi. Mi gubimo broj stanovnika. Ovakav prostor se bez broja stanovnika ne može održati. Ispod 50, federacija ima 100, upozorava. 90. Ajde sam samo da se nemamo puno vremena da se dotaknemo i te velike pobjede SNSD-a o kojoj sam govorila. No bilo je vremena da kolege u svom programu ugoste i doktore alternativne medicine. Oni imaju drevni recept za produžetak životnog vijeka, a to je SNSD, koji je, kaže premijerka tog entiteta, produžio život stanovništvu RS-a. To su podaci, oni su, kako bi rekla, oni su neumoljiv. Znate, ako hoćete da pogledate podatke, da vidite ko je za koga koliko davao, onda možete da uporedite kako se koja vlast ponašala. I dok jedni produžuju vijek građanima, drugi im dižu standarde, pogotovo onima koji žive u najvrijednijoj sarajevskoj općini. Sarajevo je jako važno. Dakle, opština centar je važnija nego 10-ak nekih drugih opština. U ovoj općini nalazi se i trotoar koji je samim tim što se nalazi ovdje vrijedniji od ostalih, no on je sve samo neobični komad betona, ako je suditi prema izjavama zvaničnika. Ovdje je zapravo promocija ne samo, kako neko kaže, trotoara radi trotoara, nego je ovdje promocija transverzale za ljude koji hodaju u kolicima po gradu Sarajevu. A po Sarajevu je hodao i Dodik zbog navodnog poziva na inauguraciju Donalda Trumpa, koji mu je izgleda vrijedniji od poziva državnog tužilaštva na saslušanje. U Sarajevo nije htio na noge tužilaštvu, no hoće pod noge američkoj ambasadi, kako bi predao novu vizu, jer mu diplomatsku nisu odobrili. Podnio sam zahtjev za vizu u američkoj ambasadi. Ranije moje traženje da se odobri diplomatska viza je odbijeno zato što s obrazloženjem da ne predstavljam organe Bosne i Hercegovine i da zato se ne može dati. Hoće li Trumpa vidjeti, pa makar i na televizoru, ostaje da se vidi, kao i to je li se neko naljutio zbog podsjećanja na stvari koje ste vidjeli. Ukoliko jeste, po uzoru na predsjedavajućeg općinskog vijeća Zavidovići, prihvatamo izvinjenje. Tražim od vas izvinjenje, nisam ni jednim slovcetom vas spomenuo. Evo, ja ću prihvatiti izvinjenje. Ne, vi, meni treba samo dozvolite, ja ću prihvatiti izvinjenje gospodinu Mahmutoviću.